Retenteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi, sigo bionde bia kaunti ya Meru na ntere chionde chia nthiguru izi yetu ya Kenya. Amona nteto iria nkureteretene Yareto kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. DP Kindiki gukinya Meru kuthingatia mirandi ya thirikari nene irio kwagirithwa kwa sibitari ya level 5 na thoko ya Gakoromone. Lenture kwithurana na tongererie kuutha milioni 100 acha gutethia kweberia Kawira Mwangaza gitini. Rukugu chokera kanisene ya Methodist gikundi kimwe kigichieta kumeneria utumiri bwa milioni 11 kiri mambura za kwamukira Bishop Maromba. Mubunge Julius Taitumu kumeneria Regani Bawe bagesia sakiuga ne aringi gituma gitena matunda. Mwana nireto mathithio ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinya na nteto chietu chikambiria thaiji. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ni akinyite kauntini ya Meru kuthuja mirandi iria gwetithwa na mbere rungu rwa thirikari nene aria atumiritie kurekerwa kwa bilioni 1 gutetheria gwitithwa nkathi kwa sibitari ya level 5 gutwika level 6. Bilioni ingi kiri kwagirithia thoko ya Gakoromone, bilioni 3.5 gwanja kwagirithia barabara chia gutonya Mutindwa na bilioni inge 39 kwagirithia barabara kiri isigo bionde kenda. Neli Kithenji ni agutwambiria. Rwangiro gimaro rero agetumi mono atande gorone ntuko ya naru akaunti ya Meru nerikanetwa na njira ya mwanya ni are munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ariungete shibitari ya Meru Teaching and Referral kenda gutegera mwaka jotete na mbere kire shibitari eche jorejo kwerekana nejwa kenande na jogatetheria kire gokeria shibitari eche monka level 6. As you are aware, the government has decided to upgrade this hospital, and we have already started the process of aligning the facilities and the processes and the human resource capacity of this hospital so that it can be assessed and upgraded from the current level 5 to level 6. As you are aware, level 6 is a national teaching and referral hospital, and it is therefore going to be the same level with the other level 6 hospitals we have in the country, like Kenyatta National Hospital, like KU Teaching and Referral Hospital, like Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. And this hospital will continue serving even better the residents of Meru County, Tharaka Nithi County, some from Embu County, this side of Runyenjes, Isiolo, Laikipia, some from Marsabit, I'm told they come here, especially for those who have critical illnesses. Kindiki agitariria moroto jone gutigira kariba Meru ne bakuona mautungata nkorani batigweta shibitari cia kuraja. The residents of this region will have no reason to travel to Nairobi or to travel elsewhere for any kind of treatment. So we are going to get the best specialists, doctors, we are going to get the best medical personnel and the best facilities. And so for us as a county, we are so proud with the government of Kenya. We are here to support the government agenda, and we are here to remain in the government because that is where the resources that we need to elevate this hospital, to upgrade the markets in Meru, Your Excellency. Nyumene bagekinya thoko ya Gakoromone. So we are building markets. Tuko na ingine Mekindori ya 320 million. Tuko na ingine tumejenga hapa Mwishone. Tuko na ingine tumejenga hapa Kamachege. Tuko na masoko
kwa jumla 17. Ukitoa Gakoromone, we have another 17 market. Turethera twina maendeleo yera twina yo Narua. Butera ibu itwetete waka barabara ya Nithi Bridge. Butera ibu itwetete witethia Meru ya City. Barabara za county za hapa town ya Meru ni mbaya. Serikali imetoa shilingi bilioni 3.7 kutengeneza barabara za town. Ria Muthiaburu agituma ntumu akiri wari munini wa Rais Yoweri Gathi Gachagua Kendionga Berigeri kwithirwa bari na yaja kaunti ya Meru. Mimi nasikia kuna watu wana safari hapa sijui siku gani. Nyinyi nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Ukifika hapa kuja na heshima bwana. Wewe kuja na heshima. Kanyene Kawero TV, Mbita Nelly Wakethenchi. Kiri rwaria rwa imwe kwa imwe na Wero TV kiri mubango jwa gichunki gya siasa uri utumirite guchonga bana bo Meru tawe mithikali nturi ni aritete miario emerito iria etigite baba inge bagamite kanywa lenturi na ithurite atinari umwe wa baria bakarire nthi kuthankurukia milioni 100 gutetheria kweberia kawira Mwangaza gitine nonekete kinya kurega kunganirwa ni utongeria bwanga bana mutuma akiuga ni aringite a Meru nthi Muthu Muriuki ni athunjite bu utuku bagukira na ureke gipindi kia mwanya kia gichungi mubangania munene ukiameke DCP no mithikali nturi ndethwa kithurati ibethe bakuthere milioni 100 mbecira ciatumikire kwithuikia beria kawira Mwangaza gitine abunge achore bakwa bonde na sio na toto trimana fadisi mbecha milioni 100. Yes, 100. we hear this money. No to Meru no to hendete theka. No kuiba. No to yari ndwene. Itari ndwe raisi. Akirotera seneta Amerika Muthu Murungi ati no thwaniria mbeca iji nikendeta gukukuma maseneta. Ruto no iru akiwa yumbe bane akora. Kabare aba mbeca. Kabare mbeca cia kuimpeach Gachagua. Kathira cia mantu yonge yonde no ntwari gukora nabo. Mbeca twanenkanirire ta seneti. Uri kathuri. Kana babu kuinda kathuri thikirite. Umuri akamatira nkunia mbeca yana. Ntu twetete ndwene riku. Buru ntuhaburi kiri ayumbe no ritire mbeca ira nyingi kabisa. No kuiba ntiwa ni yana. Mutunga mwijinua. Baritire mbeca nyingi kuisha. Na labu twatirimanire kwa mutunga nja na nyemsi babonde. No untu bobo nandi batuma Mugambi Manyara urari mushoro wakue wa mithikali nturi ethonya wa gicumiria na kwithwa kirotera Kathuri Murungi na kumwira ati awira tura kuga Kathuri imukamati o Kabuyu ende anta batura kule Kabuyu kaina kale na magutu ina jaguri na ndipo kuona Kabuyu akamatete 100 million shillings kana maguta ya 100 million shillings ya kwita kwithia kawira Kabuyu kau 100 million shillings imbe jitone kana nde na Kathuri kuma leo nuroni rola anorire mbere ajoka anora nyuma ajoka anora makai no kuigwa ajoketa na Nigeria gora tukovia to karaka umaka 1 milioni 1 ntuko yate kalida kinya mami. He's a very lucky man, I'm telling you. Ngala Mugambi Manyara agwite seneta brabo na baringire kura kwenga kawira nibaburi kutha bakiorotwa nonto ke seneta zabalana nimbwere da Meru yapo kudura muntu ukadura muntu na tubecha twawe bale mpara ya kuro ere chiere okira bakoni bakolea nande bakiwa muntu akigwa na impeachment bajwa muntu rora akweja muntu ya Kathuri ora kwenda utumereka agero agire mbecha beja bayitenguge kinya seneta ya bamu nabo ankuga ibabwire to kunemwa na ibuto bwire to utegera lisi ya bara baringire kura agenesi kawira batongere tuka Kathuri Murungi tukaugibe ngo bonde na alabali. This is a very serious case. amna bubu mthikali nturi akirotera ngavano Nandi Mutuma na kuga na lemini ngugi is known to where anto atueleza county Meru in the 2025-2026 budget aengavana twari na 14 billion for example. And that 14 billion ndaba hange kuthithia 1 2 3 my implementation plan yawe ni MBCD ijabu yoto da yetu inaira
to tu ina bra to yeta kuthithia na manto ya tuta musia mbi na na nonte bonto bubu agwa kithurano twitite akethwa kiromba kura cia gavana. I am here and I kwa dhantu bakua nteje yako ya 4 months kana 3 months before an election kutu antena time we kombiru enough network na rapport na kwethia kwa ninge njamiru pamenya mithika na bauria pyo mpenda kuria. So that's why I have accepted what my good people of Meru have sent, and I have offered myself, and I'm asking them to join hands with me to really make Meru a dream county and to reclaim its lost glory, because I think it already kabisa. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutiriro Kangangi. Nyuma ya kanisa ya Methodist kwamukira presiding Bishop John Maromba ni kwari na wirigiro ati nkucanio kanisene ya Methodist gakinya muthia amwe nabo kuri na gikundi kiria gicumiritie kiria kiguchita National Laity Fellowship baria bakuregana na mbecha iria ciatumirwe kiri mambura za kwamukira Bishop omweru bariuga milioni 12 iria ciatumikire ite kuonania gutarirwa uria ciatumirwe bakiorota kinya mugambithania munene Martha Koome ni gwitikiria gutwika mugeni wa gitio kiri mambura jaja na kuri na magamba ja maingi kotine jegie nkucanio kanisene eji. Anthony Kathenya katumenyithie. Biume bitareto nyumia Bishop Daktari John Maromba gutonywa obisini na mambura mara mari na nkanya kuthithika nyombani ya KICC tariki 7 mweri muthiru. Gikundi kia bamwe bathingati bakanisa ino ndia maburu wa National Laity Fellowship leo ni beumiletie na kwelithia kurega kunganirwa kwao ni kiria baugite ni gutumira uthuku wa kigina gia kanisa ino. We represent members of the Methodist Church in Kenya, drawn from all the corners of the connection. Kulingana na gikundi giki mambura mama KICC matumire mungano wa milioni 11 mbesa ili ja uthurano kumakire kanitha na itu bionde bia kanitha ino. Kulingana na gikundi giki Mbakomde Bishop Maromba nutongere bwae botele ithite bula mbesa ino ja tumikile na ugategera milioni 11 ni mbeja cia Kenya nyombe kojura, lakini rira memba berura bothe mbecha milioni 11 igwetia ke akanywa utikenge berwa mbeche unaria igatumirwa na kibaria bategerere bwega ibaugire igukwanania kwina kamundu gatetheri. Gikundi giki kimanagira kuthitheka kwa mambura mama nyombani ya KICC na kuga mabatire kuthitheka kirimwe je nyomba ja kanitha ino kana kirimwe je itu bia kanitha ino amuna kuongera kuga mambura mama KICC mari mambura magi siasa kwina mwanya jwa kieni kiria siasa na kanisa kwou liria bejere mantuna jaja ro KICC ya kariro jambiri iria inge cionthe cia ukuranira metho na nio tukuwa ni ntukiari kigongwana kia mwathani kia bati kithithirwe kanisene. Amwe no gikundi giki nikithite na mbere na kuminira jaji munene Martha Koome no ntubaye kwithura ari mugeni wa gitio kiri mambura mama amuna kwithura kwina magamba maingi mari kotini makimenagirie mutaratorora tumire kwebio bisini ulo wali presiding bishop wa kanitha ino Bishop Isaiah Deye. Kwina magamba 11 court na jonthe antu baba jaikitie bari orotakara manto mwanya na twinde turetaga koti twemerera ira ituthikire netunenkere ota kwou munene wa koti kwijaga kamaguta muntu ratugwatene no mimero ne twikire keba muno. Gikundi giki kimenagire ni kiria bagwite ni kanitha ya Methodist gutonyerwa ni ukabila amwe na atongere ba county ya Meru bage siasa gutonyerwa itina mbere bwa kanitha ino. Presiding Bishop no Imumeru, Conference Secretary Imumeru, Honorary Treasurer Imumeru, aritingwe baraba inge conference ine ya Meru ko kauru atire kanisa ene anto ibagumeta Kisii kwena Masai kwena Njaluo kwena Pokomo utewe ai na andwa na muntu uri kukanoriko kana gikundi kia antu kiriko kana kiriko. Lakini boto kuwa ni atire
mantu yabuithwe kiweru. To display the church as a tribal church, it exposes the entire family of the Methodist Church in Kenya as a biased church, and we have seen this thing repeating itself many times, and we want to condemn it. Mpaka thaa ino egelela guselewalaniri na Bishop munene wa kanitha ino Daktari John Maromba litaji ya matunda obisi ya Bishop Maromba walanilia ikiwa gete kumenya gikundi giki kuma muji munene wa Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Ni kuma kirirogono rone otuguita kiuria getu gia ntuku ya naru aria tugukuria ni ntumwa irikuri nayo kiria memba na atongeria ba kanisa ya Methodist. Ni ntumwa irikuri nayo kiria memba na atongeria ba kanisa ya Methodist. Araniria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinya ni iria tayo Facebook na kinya YouTube. Ngeta na meno kumenyithia nteto bamwe ba atongeria kuma Bogeta ni boketie mateta kukonie muundaji wa Bogeta Society juria bakwathira ni juenderwe na kugurwa ni antu bati kumenyeka ni baeze ne rwangirwa miunda ntuku 14 ko bamenyithia no wenderwe na kinya no wethire akendia muunda jojo bakiuga bakandikira EACC baruga kugito chonkuni bwandene motugikare katumenyithie. Bamwe batongeria ba Bogeta East ne bashumirite na muthuro kurita mukana kirenjo meba kugane benderia mundaji wa Bogeta Society na ndiba Kenya na ntuku 14 kirwanyirwa miunda ajamiro bona nino agurire mundaji wao na bethire bakirita baruga cha kwendia mundaji na bakiuga kethira te Bogeta kinya kirenkia me EACC kenda joka dhujwa. Lazima EACC ichunguze, ijue vile hayo mashamba yaliuzwa, kama yaliuzwa kulingana na sheria za nchi hii. Tuko pamoja na watangaze wazi ni nani na nani wameuziwa mashamba hayo. Wale watatangazwa waonyeshe receipt za kulipa. Atongeria bana kajuka mwene betekaniretie bakathithia maandamano jamanene munkarira kioto kia mundaji wao gikethira gikionekana na nienda kuuga kwira waswa natiga kucooperate namba kuya miunda yetu Bogeta bado tukathia demonstration yenene na tuingira mirera National Highway tuge waswa ite ofisi yeu kida tinenkanira taito yetu within 14 days ko tore egitare okindera gwetia ithaka bietu twita twakira DCC twakira KMTC na samaki cietu cionari gakara na kinya kura yonare kara so batu tutige kuthino tizibi tuthineru atongeria na ndona ati resolution no ura kwerwa maandamano jetu tuthie maandamano ja manene na turete mwanka kumeguru jaigewe ketheti u bwatunywa na into byanu bigeta na public na power ya kukirimu into byayo tutuma MTC batwe turekeria tumerusi mtu nakwenda kumea nwe origirite antwana nepukana na kirumi kya mwingi nepukana na kirumi kyae no ntwana ntuko 14 jietwa ngona twaumira twinde tukaya twithingata ora tukiugwa no origirite mantu jaiku Nkiripotera teto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Kambuni yo kinyaniria ya Safaricom bagwatanirite na Weru TV na FM muthenya jwa narua ne batindite mushine jwa mutindo akiri mambura za mwanya za mawega ja Safaricom za end month bonanza kire itagaria riao ria gutigira customer bao bari mutandao ne jwa 4G mwago juju jutongeretwe ni njuri ya Weru TV na FM na Safaricom kugukari na kinyaiwe wa mwanki tabura Morgan Mweti agutariria. 3, 2, 1.
Inkemi na nkero ntuku ya naro muchena ja mutindwa ara Safaricom bagwatanite na Weru TV na Weru FM barugurite mubango jo mwanya jo mweru jirajije kene ja end month bonanza kenda gutigira antu bonthe bakugura thimu cha kinandi cha 4G. Rigana Safaricom betherete bare kwa kaita kara ya kuhakikisha ibo kinyaneria roaria rwa omto kana kere customers bara bomba kwethera betumira mtandao wa Safaricom na kilo kitu kiwa maisha ni digital. Thimu cha kinandi igatigira akenya bari mutandao nora kubatere nkuruki thimu irendwa kunthe na maguru janthe buru na naru ruareja Safaricom tore ago kongo iragento kewetwa device bonanza maybe ibo wichoria device bonanza imbi that as you know 21st century 2026 everything that digital kuma marketing kuma learning digital so as Safaricom they watanera na babwe kuboretera mubango jo 4G dorite customers bato kumageka tululu to barete ke smartphone obrato kuendelea improve network to 5G 4G bato kuendelea customers tatokevo vuamo twinze. Na leo tuko hapa tunasema ni kuhama katururu twende digital. So tuko na offers mzuri sana hapa leo kwa wateja wetu ambao wanatumia simu ya katururu ama ile ya 2G. Kuna offers mzuri sana tunataka kuwapeleka 4G ama 5G. Kwa bei mzuri sana mkiangalia hapa unaona tuko na very good smartphones kuanzia 2999 only 2299. Ukiwa na hiyo tunakuhamisha kutoka 2G kama katururu tunakupeleka 4G. So karibuni sana. Na in addition to that, hata kama wewe ni muuzaji wa simu, hizi simu pia tuko na bei ya wholesale, unaweza kuja hapa tutakupatia hizo pia simu kwa bei ya wholesale ndio pia uweze kuuzia wateja wako na pia uweze kupata faida yako. Mwago jojo jugeta mbere wakagitaga ntuko ithatu mushena jo mutindwa na kinya mushena jo nkobo. Morgan Mwiti, Weru TV, mutindo kangangi. Na kumania na rorero turwa ntuku ya naru angitegera kiri SMS chieto kukurukira namba yetu ya SMS neo 23578 kwewo kuga timi kuma Kalankware ambia viongozi wa MCK waache siasa, Mungu atafanya kazi yake. Kwengo ni wakuga bere batige kurojidhania makanisa Methodist ni kanisa mzuri. Kwengo kuga wawachane na mambo ya kupeleka maneno yao kwa koti, wapatie Mungu maana yeye ndiye muamuzi wa ukweli. Ojone Julius Kaimba. Avoiding corruption in the church. Bobo ni gukurukira rwaria rwetu rwantuku ya narua aria nkurukitu etherete tugikwira utunenkere ntumwa ya kukiri amemba na kinyatongeria bakanisa ya Methodist. Eta nambere na kwaraniria na botwe gukurukira namba yetu ya SMS amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya endekagite nega kaga twethere tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia bure akari nturene cia munyariki na kinya kimeo bethirite bagitetera stima ugeta kuraja. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Inori tagainya ya ontuko. Gugu kurike mwiri, gugu chancha muroturone, na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka eriariri na inya, eriariri theru, erigu kuongere inya, na ririthondekero oaja tumero. Miundene yetu menuru ya miru, mwanka metheni ya guakunja. Lisha Milk nirionka eriariri na inya, na riria omba gwetekia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
na Nderaino Mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Raino Mabati, do it best on top. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejeni na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwantito nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay!
Ngĩchokera na nteto nkurukia karinturene chia Munyariki na Kimeo wodine ya Kachwegembe South ne bakamatete mathege gutetera wagibu wa stima wakagitaga karaza unto bogitete nkingo biashara ntereji baritareria kunogua ni mawera neja asiasa za tarara za inganirite bakienda mubunge John Paul Mwirigi kubatungatira na mpwe uria kumbikika. Dennis Mugendi na ripoti eji. Toka bari kiathonekana banyiri untu bakwina indi noka bari akariba Munyariki Gembe South bagwitie kioto kiao gya wikirwa stima ithirikari gukurukira mubunge John Paul Mwirigi na bari athira kuthukia mantu tirimwe kana jairi abekirite mawirane na nandi getiti gutungia miaka 10 ari utongerie na tabojoriria wirane bu na romosa inakingi ndana mundu akwao mundu akutore sima tenge kalamela kenda isainao na nika mwambe tatu tandira kusaina ndana mundu akwata kingi sisi ndio batai na mwanga dare sima kuone kana metawa Teresia kaome kuma Munyariki na batu ntore Munyariki tuwe na matene maingi sana kumande yera ambapo tutadratwa na stima kinyana bantore bethene yakubwete kinyawo mwakira stima ije yanja alikuwa atwara stima ibada mshamana kalamene lakini na yera atwara stima kama Munyariki na cheke melo lakini ije yera moja tawaji hata Munyariki hata kebijata mjeba kwa mule tuanza majana kanito kwa kanwa bado na watoto tutakene kingebaka sokera tuye negoro wau bado watoto tuwakeundune ndemea vito lingakula kanada tutelinga Sombe kwa Joseph Ndande kuma ntora Munyariki nira jentuga batyo kontoko toriga keundune kethoku saidi na niko twabure mwasimi wa watoto na koromwe yagoni ndare bokoro mwa go muthura Burundi nyende na kana ya mwera ntara kana kanya komya mbere itoroma minyamaro ni mingi bakwathire bakurukiraga ni untu wa guba stima na nandi bari mwira na thure bumwe kethuri stima iji akabe kira kana ikura ciao atienda stima cia wetu arietu ira transport yetu ereo lakini ekalamene ekoya yetu transport na kura bato ntukweto ikaye to uwe kura kwadura William Ruto kwadura John Paul kwadura Kinyawo ngeba bango musie oni daromba tere ito kariba Munyariki ito alelwe into bieto ito nenkero to tento to nete me akenana ato to kauru me akenana o tebio to nete bio to mbotala mimi kutoka 2017 John Paul alikuja akiwa ameweka kebulano hivi ya damu sisi tukampea kura zetu kwa roho safi kabisa na tukampea kura ndiye atatuwekea stima na kusema mimi msema ukweli akutuwekea stima kwa Dennis Mugendi, Weru TV, Toreni ya Munyariki, wandini ya Kachio, Gembe South, County ya Meru. Rais William Ruto norete rwangirwa barabara na ukamati wekira kamera chia guchunku na makareka keremishe yonthe minene. Rais augete bobo nekenda kwethirwe na kuringwa baini mwe kiretithia ngari na kinya atumiri bangi ba barabara bare bakuna mawatho. Nendhuranirite ripoti eji. Akiariria akiamaba National Council on Administration of Justice, Rais William Ruto norete rwangirwa barabara gwekira kamera cha guchunkuna makareka keremishe yonthe minene. Why haven't we rolled out the cameras on our roads? You know, it is just as simple as that. We have a new guy at NTSA. I hope he's here. Yes, we have this new guy at NTSA. It is my position, Waziri, that within the shortest time possible, let us roll out the cameras. Akiuga bobo kona ni aukoje botina nkanza na kinyakanya gatete wa kotine. The cameras will provide foolproof evidence that they are in breach. We do not have to go and bother the Chief Justice in court. The fine will be predetermined. When you have committed the offense,
You will have a fine on your phone instantly. Nawe minister Karia Bwandene Kipchumba Murkomen na ugete kamera iji igeka borisi barabara etide bangari na kinya boda boda uerune. We'll make sure that these officers are held into account. In addition, having instant fining system that does not require human intervention will make sure that the instances of corruption come down. We on the roads is contributing immensely, including drinking and driving, people driving anyhow, a very bad border culture that seems to have become now the norm. Border now are being used not just to cause road traffic accidents, but to carry out criminal gangs activities around our cities. The regulations in this sector needs a major campaign for people of Kenya to accept that it is important to follow the law. Mugambithania munene Martha Koome akinyiria kiama ke kikarita ngugeno ritobonene. We want to assure you that the NCAJ stands ready to lead and coordinate the justice sector and to respond in partnership with the executive and with the legislature to ensure that our laws are modern, our systems are interpolable, our enforcement is firm but fair, and our institutions are accountable. With strong political will, sustained investment, and corrective responsibility, Kenya can significantly reduce road traffic fatalities and restore order and safety in our road. NCAJ stands ready to lead. Mbunge wa Igembe North Julius Taitumo ni amenerete aregani bawe bage siasa akiugane antu bage tumagete na getomi augete siasa iria chiri na batane siasa iria chejanagia na mirandi ya witi na mbere agekatha kuthingatira gwikirwa ngatheti-ine ya thirikari kwa wakibu wa barabara ya antu betwe gwetanga ya gukinya Kinanduba. Muntu oge yari tengweza itie kwa miaka 3 muntu utwamugeria njara kwe wo ethia u ariongete tauni ya Ntobetwe kiongo utugo ubagukire munthi mubunge wa Igembe North twa Julius Taitumo. Mnataka maendeleo ama ni sarakasi? Na tharikirite baba ochindana bao gitini giki akiuga siasa ati kuringa gituma ki indi ikwithirwo gukionekana maendeleo mama ithirito makionekana igita arira utongoretie na gwe akiuga gwira irakuruta ikathi na mbere na kumutetheria gucoka gitini giki kairi 2027. Mataya yawekirwa oya kidogo no mwanga turete gege ne ote angegere Igembe North ote angegere Meru ke ote angekere Meru ege wakati ni sola ta stima jiora ke atu agete dada hiyo ni maendeleo kedo iko magero ndenda to magero nabo korebe yawa wira siwi la mi siwi nini da bere mborito ate da university kiero kemwe kwani ngana history social studies geography siri kere ya into kunga na Chemuthanga na mayantiri ngata ate nyage gomia gombe ya nkonga ninto bya dada yura mudoi mwatire pride comes before kana wigume boya mbere wetaja awa woni babu tumdo mbere bombareria karo ke madana kwa murote aroke madana iwo getate kwa dada na arogere bare kuona mpa egora janga chigere yete baba gato to gaira ngari itaachia exhauster ibuje ngoya exhauster wote ngiri ndo oro tesa sawa watu abakuti na choro to dhambie wale kiraro mberere borungu mbura yatata na bura to mire torori atere no are wasiri na ta weverie ndo awera wengerere eto ta irian toro ku abaku kana te wewe junoi no ba kuro ku gangabana no kwenda kwa ngavana tena ndene wa ngavana jitangurombe tike ngavana lakini ge dewa ero ngwe unata wetherie oeta TV ne ogwa Taitumo hawana maendeleo hawana nini kwenja roe lare roe njira lare re no ndo atata jero kwa bakundi antu oeta lare boli mbo ya tata nataka uongo Kuma Igembe North Betan Class Chabari.
Mwandiki munene wa kiama kia NOPEO Franklin Karutene aririte kiama kiu kiriona gutina mibango ya gukitharia augite kiama giki gite kuregana na wathani buria ukagitene gaka akiuga kuri na mawira ne jama inge jaria Rais Ruto arikite gukinyaniria no riti Ameru kuthugania uria baringire kura kithurano kia 2022 uria bethirite bagitetheka kenda bamenya gikabu kiria bagatonyia kura ciao 2027 Tuikare na ripoti hii. Mwandiki wa kiama kia NOPEO wa Ameru Franklin Karutene enyerite kiama kiao gitebunjwa no kinyari na kenyeria tongeria baraba kwenda kurunga maitene mwanya kwithira bagitonya kiamene iki akiuga nebo bakagwata mbaru. Anybody dreaming, anybody thinking that NOPEO yomba kwa resolved at any given time, it is a lie. It is a dream. So, kwa heshima, anybody, oro kwenda, itekia, ndene Ameru County, we as the party, we are ready to support. Kuruki Karutene ugite kiama eki gite kurwa na thirikari akiuga mirandi ekiriwira nene bakuona thaiji gita na mbere ya Ameru na akiuga Mumiru arenda kuona itunda ra kura iria ringere siasa ne cha mwaka wa 2022. Thirikari tomithanie kura ngiri mana yana bito kurera ibia mwaka yora yathire ya 2022 2027 tukaambe ambare uria kinya lakini ngwera toritire 2022 ituone result yayo tuyoka iro barabara anabetu bakwandikwa anabetu babekwa na ukwa kena na ukwa kwandikanwa na ukwa KRA kwandikanwa and other possession ile ikwa ya ndene thirikari katuone kura cietu iro toringire 2022 ikimata na atogerie betu bwakira kwaria endira bwetiria kana Kameru intobira kabatere kuthanwa. Mudiene Karutene wa kinyaba kigwataga mbaru thirikari mukari na watibati kwithira Kenya irwa na gitumia ugojo aruga na randu andene chaburi gembe na tigania na ala maitha betre bethra bakia ndeithia na kinya kuraga bamwe bakari na ndina gweta thirikari kendanje ucha wikarwa akiuga nja nyinge chitigi chikithangikaga. We are calling for compensation ya resources chietu ira chionde chietete na manjangili nikenda Mumiru atikaure kithakene na atakwira kithakene antu betu ibathangikite muno as we are talking yana baba ingi bate skuru because they boragirwe imanjangili. We are calling upon you, please, compensation na tukanegotiate about that. Ke report randi to shaweru reakwa rietwa ni Mutuge Kare Ngeta nambe na kuthomera SMS cia kumwanya mwanya ire withirite ugitutumira kumanya na rwarero turantuku ya narua MCK ya wajamjua Yesu bado wakimjua mambo yatakuwa mazuri. Watu wa Mungu sio wanasiasa. Ungeno wa Riuga Weru TV vipi wale wanaongoza Methodist wote ni walagai wanaongozwa na Roho Mtakakitu. Ujo ni Beckman kutoka Nterechia Eko kanuni nkaguchokeria nkatho cia mwanya ni kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS amona kinyakiri mitandao yetu ya ukinyaniria kiri rwarero eturwa ntuku ya narua ratwithirite tugikuria ni ntumwa iri kuri nayo kiri amemba na kinya atongeria bakanisa ya Methodist. Au ni oto gwikira gatanta kiri kumenyithia nteto cietu ceru themwe tha 3:30 ngachokera nkumenyithia nteto nkuruki itanambe na ukenera mibango ndene ya Weru TV. Ritwa ni Maureen Kinya, monaniretwa mathithio ni Purity Richard. Eje ni Weru TV.